алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікіді қаға бойлы мүлімат. Кырышымның әліпбесове Қырымға инвестицияларының ақымы. Ярмадада деловой Крым 4.0 адлы форум кечті. Яңы Энюф юлағының бұйы қысмында асфальтның сумки қаты тошелді. Ахмездет қасабасының яңы жемесінде бірінші көтлівей намазыны қылдылар. Девлет милетлер ара комитетінің яңы ребері бірінші чықыш гражданлар қабылыны кечірді. Құрман районын сәкінлері насыл проблем суалярны сәслендірділер. 2020 сенесінден Қырым үш адамлары ярым миллионға же лизинг анлашыларыны тізе бөлейлер. Бұақта деловой Крым 4.0 адлы форумында анлаштылар. Бизнес мейданы бұтын Русиядан келген Бингден зәде штрафчыны топлады. Насыл етіп муафақетлі іш адам олмаға мүмкін. Бұны Эльмас Аблакимова огренді. Қырымның ескі авалиманның залында бош ер жоқ. Мұнда бұтын дүниядан топлаған сиясетчілер ве иш адамлары отыралар. Жұмхуриетінің бірінші семаналарынан ачық субъект кече. Повзаимствовать, конечно же, опыт в развитии бизнеса, да, и предложить также саморазвитие, то есть одно из направлений развития бизнеса, да, это участие в госзакупках, чем, собственно, наша компания занимается. Қыз үшін форум иш ортақларыны тапмақ имкяны. Iştirakçiler özlerini ayqanlары кыбы бизнес үшін бизнес. Александр Кучерявый форумға азыр мақсулатнен келді. Пычақ ве қылычылар кетірді. Фоторесімде 19 асырға айт қылыч. Бұл Александр Вебели Қырым татар қойымжысы Мехти Исламовнен біраберлікте бежірілген ішідір. Я горжусь работой вместе с Мехти Исламовым. Это человек, он полный кавалер ордена Фаберже. Замечательный ювелир. Сколько времени ушло на работу? Порядка месяца, наверное. От проекта и до окончания. Мувафақиетлі иш үшін исралық ве эмексеверлік керек дейлер иш адамлары. Ярмадада кечек ве орта бизнесінің кешаф етмесі үшін Сергей Аксенов уч esas меселені айыра. Главное это вопросы у бизнеса, это отсутствие дешевых длинных денег, несовершенная нормативная база и отсутствие компетентности у чиновников, которые работают, допустим, с конкретными бизнесменами. Я не говорю о том, что это повально, но зачастую это становится действительно проблемой. 2020 сенесінден башлап Қырым иш адамлары лизинг анлашмаларыны тізе білежеклер. Алынған параларының миғдары ярым миллионға жете біле. Кележек сенеден олар техника ведонатмаларына имтиязлы фиятнен сатын ала білежеклер. Эльмас Аблакимова, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Қалдырымларының ярамай кефеті ве суа қызманның проблемлері. Бөле меселерінен Марина қасабасының сәкенлері Девлет Думами бұсына мұраджат аттылар. Основной еще момент, будет ли уходить вода. Я сомневаюсь в этом, потому что очень много где стоит вода. Бұндан да ғайры сәкенлер дренаж системасы олмағанына шекет етелер. Яғмұр яғанда су ашаға ақып түшеве елны юп кете. Кемер ерлерде тайлақ пейдаула. Руслан Бальбек ярдым етмеге сөз берді. Самое важное, наверное, взаимодействие с подрядчиком, с администрацией. Вот те вопросы, которые люди сегодня озвучивали, касается и качества работ данных подъездных путей к детскому саду, к школе. Вопросы, которые связаны с благоустройством в целом. Бұндан да ғайры парламентарий құрылы атқан бала бақчасына қымет кесті. О, 260 баланы сығдырajaq. Мұнда енді бинанын іч безетілу фішлері екінленді. Действительно, качество работ довольно-таки на высоком, достойном уровне. Также было очень много неучтенных работ, которые подрядчик за собственные средства доделал. Адамларны ратсызлаған меселер бойынша келечек сене Девлет милетлер ара комитетінде топлашып кечірілежек. Чоғы бекленілген вақы Ахмечет микрорайонын жемесі ресми шекілде өз қапыларын açты. Чоқ еллар девамында бойынша чалышмайды. Бүгін бұл бинада құрыжылық ішлері екінленді. Дини мерkezінің тікленілівінде ерлі сәкенлер ве Қырым мұсылмалары дини діресі іштірак етті. Бірінші байрам намазында бізім телевизион тақымымызды болынды. Культ иншаат 10 ел evvelsi ерлі сакинлерінің ве Қырым мұсылмалары діни идаресінің күчінен құрылды. Оны тап 2018 сенесі açtılar. O zaman beyaz 32 метрлік минарет тікленілген еді. Бұл жами орталықта бір дане.
Çok yıllar devamında camide ezan sesi eşitilmedi. Bugün o öz kapılarını resmi şekilde açtı ve nihayet beraberlikte bayram namazı kılındı. Bu cuma günü olğanı timsal taşıcı bir hadisedir. Geniş ve yarıq zalda 50'den ziyade adam toplandı. Rişat Ablazizov bu yerde 20 yıldan beri yaşay. Cami onun közleri o günde tıklanıldı. 10 yıllar mı beraber beklenildi. Bu ne vakit camimiz kızınır, ne vakit yol camide, ne vakit gelip insan şeklinde bızlamayıp, toğmayıp namazın ibadetini kılmağa. Bugün inşallah evvelde aytqандай ayın yerine getirdik degендей. O yerine geldi. Akim Musladinov kult inşaat kuruculuğunun her bir basamağında iştirak etti. Bugünkü günü sabırsızlıkla bekledi. Elbette her insan buna kol tuttu. Birisi akçanı olur, birisi yardım olur, birisi kuvvetini olur. No, kol tutar, cemaatimize sağ olsun, cemaatimizden Allah-u Teala razı olsun ve bu camiler her vakit dolu olup Allah-u Teala yarabbim cümlemizi, gözlerimizi açıp namazlar yapmaya kısmet nasip etsin. Biz bir tane mesele kaldı, o da bizim mında pek soğuk olganımız. Dekabr aylarında geçen yıl misal caminin içinde 2 gradus sıcak sadece var idi. Onun için biz bir kararga geldik. Ne olsak olayık, ne yapsak yapayık ama camimizge bir sıcaklık gerek. Dülber dizayn, miraklı interyer, vitraj pencereler, elden yasalgan bezekler ve Kur'an'dan alıngan süreler ve tepede büyük hafize. Cami 300 mümini sığdırabilecek, onu çokça dayanabilgen malzemelerden kurdular. Bu yerde hem kadınlar hem erkekler için zallar var. Böyle mühim vakayanın yerli Müslümanlarının Kırım Müslümanları Dini İdaresinin vekilleri hayırladılar. Rahim Gafarov caminin imamına kıymetli bahşişler alması için sertifikat bağışladı. Cemaattan Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir cami oldu. Ben özüm mında 35 yıl hizmet yapaydım. İmamlık vazifemi ben mında başladım Kırım'da. Gerçekten de cami bayağı böyle bir avuştu. Bugün herkes kuvana biz de geldik. Muftiyat adından, muftimizin adından herkesine hayırladık. Cemaat da bizlerge de şükranlık getirdi. Biz de bütün cemaattan razımız. Allah-u Teala onlardan razı olsun. Bütün camiler Kırım'da böyle güzel olsun inşallah. Bugün camide keçirilgen cuma namaz vaxtında boş yer kalmadı. Hatta binaga sığmayıp azbarda namaz kılıngan edi. Olar hepsi Kırım'da daha bir dülberden cami peyda olğana kuvanalar. Necese ve Rivin Emiraliyev millet için. Сергей Аксенов яңы везірні тәнледі. Спортив идарияның елбашчысы Ольга Тарубарова олды. Эмир Кырым Жумхуриятының ресми порталында нешер етілді. Хатırlatамыз, сентябрьнің 27-сінде Аксенов меқиязлы конкурсын елен етті. Оның ғалиплері Жумхуриятының яңа кеметінде ерлерін алacaklar. Конкурс уч басамақтаны барет олды. Весиқалар тапшырылығы тестлер ве Жумхурiyet елбашчысының субет. 100-ден зияде адам весиқаларını тапшырды, тестлерден сон 84 адам қалды. Yollar, yol fenerleri, tahsil müesseseleri ve sportif meydanlarının yetişmemezliği. Bu meselelerini Kurman rayonun sakinleri Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Albert Kangev'nin keçirgen gражданlar kabulunda seslendirdiler. Kuruşuvның neticeleri hakkında bizim levhamızda. Альберт Кангеев кечирген гражданлар кабулуна биринчи оларак Даниловка микрорайонунун сакини Зинурия Османова муражат этти. Оюлар улмамазлыгына шикаят этти. Онун сөзлерине көре, адамлар чамур себебинден дайыма янларында да бир чифт капый алып юрелер, яда пакетлер киелер. Çok küçük ballar var. Ular 1. sınıf, 2. sınıf, 11. sınıfa kadar bu çamur yollarında katlanırlar. Her gün sabah akşam anası babası uların bu çamurdan geçirmek gerek. Çok adam yaşagan массивінің да bir meselesi yarıqlanып keçirilmegenidir. Kışta karanlık erте tuşken vakit fenerler olmağаны sebebinden bir şey görünmey. Yerli memuriyet vekillerinin malumatına göre memurlar büyük iş geçirdiler. Mikrorayonunun hepsi sokakları için endiley hasmeta vesikaları hazır. Yılın sonunacı 3 sokakны çakılnen töşemek ve fenerler yerleştirmek planlaştırılab. На 2020 год запланировано порядка 8 улиц, точно такие же работы проводить. Кроме того, есть потребность в квартале Даниловка на установку
детских площадок спортивных. Над этим руководство района также работает. И в ближайшее время, я думаю, этот вопрос будет закрыт. Исмаил Гаспринский адына 3-нче санлы милли мектепке талебелер сыгмай, эки сменада окуйлар. Олдалар етишмегені ветасил алуф шартлары уйгун олмағаны себебінден ана бабалар яны бина курмага рижа этелер. Мемуриет юлбашчысы айтқанына көре дамартайында айрылды. Она востребована, да, есть большое количество родителей, которые бы хотели, чтобы дети обучались в национальной школе. Она нам нужна. И еще раз я подчеркиваю, я надеюсь, что данный объект будет включен в программу целевого развития Республики Крым. Цареквичи Кокчура Кыят Петровка көйлерінің сакинлері мусульман мезарлығыны кенлештірмеге рижа етелер. Шымды олар мефталарны көммеге ер тапмайлар. 1 гектар қадар ер қошылмасы лязым. Кладбище уже заполняется, а территория сзади кладбища относится к мясокомбинату. Я обратился в сельский совет, правда устно, но мне объяснили, что земли, которые находятся рядом с кладбищем, уже давно распаеванные. Курман районының сәкинлері өз иждатларының тарихыны сақлап қалмаға істейлер. Даниловка қасабасының имамы Бірқаш Елевелсі Қырым татарлар ватан қызметінде адлы лейха яратты. Она Девлет Думасының мебусы Руслан Балбек қол тұтты. Оның архивінде енді Улу ватан жиынкының онларжы Қырым татар қараманы бар. Нусрет ағаның мақсады олардың адларыны әбедейлештірмектір. Списка түземіз, рухат түземіз. Олардан Подольск деген архивден малумат алып, Краеведский музей бізге ярдым ете. Өскен яшларымыз, мектеп талибелерimiz, оларын білмек кереклер. Шо біздің қарпабаларымыз да жеңте қатнашты. Олар мына ичлерінде қархаманлары бар, көпсілерінің мына геройлары бар. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Albert Kangiyev айтқанына көре, шымдaki күнде Қырым Cumhuriyeti faal иллерилеген регионлардан бірі сайла. Мұнда инфраструктура үшін çok şey yapıla. Bu muzbet danışmeler bugün olğan hepsi meseleler çözüleceğine umut бере. Приятно удивлен тем, что та общественность, которая была на встрече, те люди, которые приходили на прием, поднимали вопросы, касаемые места их проживания. То есть все проблемы, которые сегодня касаются целой улицы или целого села. При моей встрече с главой республики я озвучу некоторые моменты, которые я услышал сегодня здесь. Я больше чем уверен, что реакция с его стороны будет однозначно положительная. Альберт Кангиев, Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi olarak birinci çıkış kabulunu geçirdi. Ona 15'ten ziyade adam müracaat etti. Moysinin reberi seslendirilgen sualler çözülüvü için Kurman rayonu memuriyetinin yolbaşçısının tanışıldı. Ayşe Şulakova, Sultaniye Ситакаева, Эльдар Заитов, Millet için. Эндіден тереклерінің пұчылывы везірлер шырасынен ойғынлаштырылажақ. Ерлі оз-озыны идареткен органларында ешіл осумлеклер тешкіруі бойынша комиссияларының ішіні Юрий Гацанюк незарет етежек. Бұл ақтайчыстымайғыларда Жұмқұретіміздің ел башчысы яза, акимет органларының векілері тереклер не себептен пұчылған ақта жематқа малюмат бермек кереклер. Тайган адлы сафари парк бір айға қапатылажақ. Болі қарарыны Қарасу базар район махкемесі чықарды. Себеп қануларының систематик шекілінде бозывларының бағыла. Мисал үшін паркта ерті жайванларына сықалда әскірген яни мудеті беткен балық ве этнен ашаталар. Олег Зубков использует корма с истекшим сроком годности. Это нарушение федерального законодательства. Речь идет об 1,2 тонны говядины без кости, которая поступила из Краснодарского края. Мы отреагировали на предыдущую поставку, вынесли постановление на основании этого нарушения. Оз видео жевабында Зубков мақсулатларының мудеті беткенini инкар etmedi. Мы не видим никакой проблемы в вскармливании этого мяса, которое непригодно людям. Это общеевропейская практика. При Украине продукция, которая не имела документов, сертификатов, но она нормальная внешне и так далее, вот всегда отправлялись в зоопарки мои для уничтожения. Действительно рады подобному всегда мясу, которое списано с реализации людям и поступает в зоопарк. Мы ежедневно сотни килограммов используем и рыбы, и мяса, и тонны других кормов, и поэтому, конечно, нам эта помощь с магазинов очень нужна. Бунен бірге Зубковның фукарынжы махкеме чықарған муддеттен сон Тайган açılмай біле.
В этот срок мы якобы должны что-то исправить. Что исправить, я понятия не имею. Вот, поскольку мясо много месяцев назад было это скормлено, все животные здоровы, все прекрасно, хорошо. Вот, но, тем не менее, вот на новогодние каникулы, новогодние праздники парк Львов-Тайган будет закрыт. Вот. Ну, откроемся мы, не откроемся после 5 мая, это еще очень 5, января, это еще очень большой вопрос. Вот, думаю, что такие решения еще какие-то могут быть в судах приняты. Құружилар халқара валиманын учуп конув йолағынан аман-аман 2 километрны бетонен төшеділер. Умумен алғанда есімінде 3 километрден зияде йол. Йолақ ненен темен етілежек учақларны қабул етілмесі үшін не керек? Бұ ақта мұхбирміз Айша Шулакова білем. Құружилар бетонын сонки қатыны төшейлер. Мында заманауи технологиялар куланыла. Учув конув йолағының юксеклігі 1,5 метрге якын. Бу ескісінден 2,5 кереге зиядедір. Бутун процесс механизация етілген. Бетон төшелген комплексның ярдымынен ишчилер энді аман-аман 2 километр яны учув конув йолағыны төшеділер. Выставлена струна под геодезическую отметку с заданными уже укладами. Бетоноукладочный комплекс полностью повторяет заданную траекторию струны. Аэродромның эски қапламы 60 ел эвелсі құрылған еді. Йолақ учув қапсызлығы үшін оңайтлы олмаған еді. О асырның башындан құланылмады. Бу эски йолақның реконструкциясы дегілді яны сойының құружилығы демеге мүмкін. Ишлеріні кешкен сене башладылар. Құружилық эпсі халқара стандартлар бойынша алып барыла. Ишлер екімленген сон бу йолақ эсас олачақ, шымдыки заман құланылғаны есе юдекче олачақ. Новая полоса у нас, соответственно, удлиняется на 500 метров, становится длиной свыше 3 километров. Йолақ әрбір аваға келешіклі олачақ. Бу күздеве барды актуаль. Чүнки аэродром эркянында пуссы кола. Оны земаневи ярық сигналы ве радиомаяк алетлерінен донатачақлар. Высокопрочный бетон марки БТБ 4.8, который позволяет на данную полосу приземление, взлет воздушных судов любых типов. Бу аэродром комплексы модернизациясының экинчи басамағы. Бутун ишлер федераль мақсадлы программа бойынша өткерілі. Буна 16 миллиард рублеге якын пара айырылды. Объектте 500-ден зияды адам ве 100 грымы құручы техника çalışа. Но это и строительство новых очистных сооружений, новые аварийно-спасательные станции, вышки контрольно-диспетчерские пункты. Диспетчеры с этой вышки будут управлять взлетно-посадочными операциями. Это и строительство нового периметрового ограждения. Бу аэродром комплексы модернизациясының экинчи басамағы. Бутун ишлер федераль мақсадлы программа бойынша өткерілі. Буна 16 миллиард рублеге якын пара айырылды. Объектте 500-ден зияды адам ве 100 грымы құручы техника çalışа. Асфальт, бетон ве кум гравийны мында япалар. Авалиманын территориясында 3 махсус завод бар. Ишлерінің эпсы 2022 сенесіне екленмеге планыштыралар. Модернизациядан сон бізім авалиманымыз Русияда дегіл бутун Шарх Авропада ен бұйық авалиманы олачақ. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет Ичон. Мектеплер вешер автобусларының етіш мемезлігі баданлаштырылмаған йоллар. Бойле суалярны Бақчысарай сакенлері ерлер еберлерге сеслендірділер. Корушев Джумхури девлет шурасының күні черчевесінде кечірілді. Мевзунын девамылев хамызда. Басы хода, хава ойнамай табанда жарты линолеум. Бақчысарайның 5-ші санлы мектебінде беден тербие дерсі бойле кече. У нас 2 таких спортивных зала, которые мы благодаря родительской общественности сумели сделать в подвальном помещении. Но они тоже полностью все вопросы не решают. В этих залах нет у нас ни баскетбольных щитов, потолки низкие. Бақчысарайда умумен 30 bin адам яшай. Бу хадар реали үшін 9 мектеп етірлі дегіл. Яқын ерде 600 ерлік, яны мектеп тіклене. Ама инсафсыз хуружи ишлеріні тоқтатты. Мы будем держать на жесточайшем контроле строительство объекта школы на 600 мест, поскольку на данный момент работы не проводятся, есть масса вопросов по проектированию и так далее. Сергей Трофимов бу меселенің чөзілөвінде ол дұқча қол тұтмаға Бақчысарай ве Қырым акимиетінен бераберлікте оның чөзілөв yollarını tapmağa söz berdi. Люди там уголовные дела возбуждены. Бақчысарай мемориетінде есе шерде қатнаған автобуслар етішмемізлігіні музакере етейлер. Бу ерде Қырым Девлет Шурасының күні черчевесінде отырушув кечіріле. В первом квартале следующего года по доведению муниципального транспорта, это порядка 30 автобусов для внутригородских маршрутов,
Головное управление будет это Крымтроллейбус. Ерлеме буслар yollar абаналаштырылу meselesini de seslendirdiler. Frunze soğağına Ахмеджитке çıkış tarafına реконструкция etmek gerek. Bu sual nezaretке alındı. В следующем году у нас будет сделано 3 капитальных дороги. ПСД, проектную документацию мы на них сделали. Şimdi 2020 senesi tamir edilecek sokaklarına belgeleyler. Bu 8 mahalle olacak. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Аким Бекиров, Миллет için. Қырымда 54 яшлы Бұғырча қасабасының сакені жойылды. Оның қардашы айтқанына көре 9 ноябрьде евден кетті. О вақыттан берлі оның бұлынған ері Беледегал. Егер сізде бір мәлімат олса, экранларыңызда көстерілген телефон номерасы бойынша хабер етіңіз. Пропал в районе Каменка Симферопольского района. Ушел 9 ноября из дома ночью. Немножко сутулый, невысокого роста. Ушел в коричневой куртке. Помогите, пожалуйста, найти. Ахмеджиттегі авалиманда Сарушия кіші полис хадимлеріне ақарет етті. Свердловск вилаетінің 37 яшлы сәкені қавеханеде алкоголь ішіп, Москваға өз рейсіні бекледі. Сарғош алда оны ұчаққа кірсетмеділер, оның янына құқырчылайжылары келгенде қавғажы соғыны башлады. Еркішіге қаршы жинайы іш açıла біле. Я предупреждал вас об ответственности за такие слова. Вернадский адына Қырым федераль университетінің Адлия факультеті 25 елығыны қайдете. Тантаналы тетборде ожалар, мезунлар ве студентлер топланды. Концертте бозым телевизион тақымымызда болынды. Тәфсілетлар Іле Султания Ситакаева. Тәдбір салонны мұсафірлернен толу санада Адлия факультетінің гимны яңғырай. Бүгін ожалар, студентлер ве мезунлар юбилейні қайдетелер. Тантаналы концертны 4-нчы курс студентлері айчалар. Олар Голливуд услубінде ойын ижра етелер. Солистлерден бірі Дарья Глуко. Қыз бұл факультетні тесадуфен сечкені yok. Оның фікірінже тамам Адлиеже эпосы қанунларыны біліп, өзіні чешіт саларда тақдим ете біле. Юриспруденция – это самый лучший выбор, потому что ты можешь быть разноплановым работником, а работать в любой сфере, какой ты хочешь. Потому что юридическое образование, я считаю, что это самое оптимальное и самое такое глобальное, где задействованы все сферы. Факультетнің деканы да Байрамнен Хайрлай. О эмин студентлік деврі қатырада эбедиен қала. Білгілер есе мұвқиет қазанмаға ярдым ете. Мне бы хотелось, чтобы наша вот такая жизнь, настоящая, студенческая, которая включает в себя обучение, которая включает в себя вот такие концерты, конкурсы, науку, чтобы она продолжалась, чтобы все принимали в ней участие, чтобы вы жили так, как положено молодому человеку либо девушке. Бенглерже мезон онларже ilmiye ser ve yüzlerce konferensiyalar bu eposu 25 yıl içinde. Fakultetlerinin erişmeleri çok ve o осенки şafını devam etti. Вы действительно в Таврической академии формируете планку по набору студентов, по уровню знаний, по трудоустройству, по вашему миру вне аудитории. Все самое яркое, что происходит в нашей академии, все везде рождено на юридическом факультете. Hocalarını namuslu iş için teşekkürnamelerine takdirlediler. En yakşı studentlerge ise sport, ilmi iş ve cemaat faaliyeti sahalarında yüksek neticelerge erişkenleri için fahri yarlıklar verildi. Fakültette 5 kafedra çalışa er seneminde halkara ilmi konferensiyalar geçirili. Böyle etip hocalar ve studentler hukuki sahada ilmi muvafiyetlerge erişeler. Султания Ситакаева, Рафаэль Вахидов, Миллет için. Қырым университетлерінің борынде Корей Милли Медини Мұхтариетінің ел донымы қайдатылды. Женебей Кореядан келген артистлер тетбор мұсафырлеріні Милли иджатнен танышыттылар. Мевзунын девамы базым лепхамызда. Sanada Cenubi Kore hakkında yer yankıray onu yırcısı Jo Yonsu tamam icra etti. O yarımadamızda Kore muhtariyetinin 3 yıllık bayramında çıkışta bulunmak için geldi. Она пела пансори, это очень тяжело эта песня. Надо долго заниматься этой песней. Koreylerinin Milli Medeni Muhtariyetinin temelini 2016 senesinin 26 noyabr günü koydular. Bayramның geçirilgen yeri de tesadüfen seçilmedi. Mında Ahmedjit Üniversitetinin temelinde 2017 senesi Korey Medeniyeti ve Tili Merkezi açılgan edi. Среди наших студентов есть корейцы, уже выпускники,
И нам очень приятно. Мы для них специально организовали курсы корейского языка. Кым Гын Сан adlı ансамбль oyun icra ettiği anda bereket jığı vaqında tarif etili. Koreyler öz adetlerini nesilden nesilge keçireler. Мы можем представлять свою нацию, показать, что на полуострове есть корейцы. И поэтому мы очень рады и довольны, что сегодня у нас такая годовщина, где мы можем отметить этот праздник. Bayramның esas maksadı Kırımlıların Korey medeniyeti ve annelerinin tanış etmektir ve böylelikle Yarımada'nın halklarını birleştirmektir. Tedbirde Kırım Tatarlar, Yunanlar, Ukrayna, Azerbaycan ve Belaruslar iştirak etti. Мы на это нацелены для того, чтобы показать всему Крыму и всему миру, что многонациональный Крым живет дружной общей семьей. Naciye İsayeva, Diana Bekmambetova, Alişer Alimov, Millet üçün. Kırımның ең тылсымлы ноқтасында Елбаш байрамы. Месхорай Петри Арқан yolunun yuqarı станциясында Аяз Деденің резиденциясы açılacak. Боле бақшашны өз мұсафырлары үшін ташыжы 4-нче керес азырлай. Декабрның 30-дан январның 7-сіне же елжыларны Гузель Кейф, Аяз Деде ве Қарқыз Гленже программасы ем қатыра бақшышлары беклей. Елбаш байрамлары күнлерінде Арқан yolu штат режимінде çalışacak. Рейслерінің сайысы елжылар ақымына бағлы. Аяз Деденің мұсафырлары не қадар чоқыл көтерліп yolu o kadar çok vakit çalışacak. Denişmeler tek avanen bağlı olması mümkün. Milli Күреш бойынша бұтын Қырым ярышларының кечірілігі ақында қайделер Milli телеканалының ресми сайтында нешіратылды. Оны конкурслар бөлігінде тапмаға мүмкін. Анда келечек сененің башында кечірілежек esas спортив тедбірінің епсі тапсилатлары бар. Анда шартлар, іштіракчелерге талаплар ве дегер мұйым мәлімат нешіратылген. Хатырлатамыз Олимпик чемпионы Рустем Казаков адына Milli Күреш бойынша чемпионат январның 12-сінде саат 9:30-да Ахмезжет шерінде башланacak. Тешебізші оларақ Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек чыға. Тедбір кечірілігіне есе Қырым Жумхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов қол тұта. Ербірчекі категориясында ғаліплеріні дор тараба беклей. Екінші ері үшін пара мүкафаты 100.000 рубле. Үшінші ері үшін 50.000 рубле олacak. Абсолют чемпионы қоша Қырымның ең күчлі күрешчісі унваны ве 50.000 рублелік мүкафатны елде етежек. Шымдықыда қаға бұл қаберлерінің епсіді реклама бөлігінден соң авары ретіні қачырманас қайырлы ақшамлар.